September ni som pakhat sang ni som ni panga ni nga ni ani a bazar thlir tu te chibai ule Nepal rama thalai te lung oilo nalan tira wanga boina chuak chuni mina tangkhan re tranta a ni ni chunglek ni ma se Nepal boina hi rap thlak hle a Prime Minister KP Sharma Oli po aban ngai hiala Parliament building le Prime Minister chenna inte chu kang khuvut vut mai ani kha nimin khan sipai ten thupek chuin mi puite chu pon chu olo turin an hriat tira amania boina siam tu Nepal thalai te chu nimin khan Kathmandu khopui mun sang sanga chuak khomin an boina wanga thil chia le hnom nok te chu an tifai ani Prime Minister Oli om to lova tuin nge Nepal rama hin ro rel meka tuin nge ro rel zuyang ti chu zona lian takani kan hriat angin thotan lia tangkhan Kathmandu khopui le Nepal ram khopui mun danga boina na sa tak chuakin Sarkarin social media platform somni paruk lai khapna ti chu adulawa thalai lungoi lo pungkhom te hi police te chon silai met po ka machanin mi som pakwalai ka hluman ni a hetianga mi som pakwalai ka hluman ni awang hian thalai te hi an tlan chet dar vek mai an ring ani nge yang ma se chu tiang chu ni lo na satamaya thole ni khana ayana sain thalai an pungkhoma curfew pon ni ma se engatan man ngai lo sarkar building poimo pan khomin an thlenchina piang an ti chia an hal ngal zel boka Parliament building pon zo lova Nepal rama chanchin buti chuak tulian ber Kantipur Publications Office po an paldar na sa hle ani ni kummaya Prime Minister atana thlantlin atram lina tana Prime Minister ni mek KP Oli po thalai thinrim te chon bang lo theilovin an nora Minister dangte poin an ni nan ban sana Prime Minister le Minister Thren Khachu helicopter mangin mun hiwa thiar chuan ni a pungkhom te hian tan in te po lu choin zel tang te po an chu hum mai ani tholeni zandar soma Nepal sipai te chu boina machon tura tir chuan ni ta a Nepal rama hian mi puilung oilo machon tura sipai tir chu hi thil thleng zen lo ni na a thil thleng ngai mi lo ani lem lova tuntruma hian President Ramchandra Paudel chuan mi pui thlan sarkar atluk to awang le Police ten boina thunun zo lo wangin sipai te chu boina machon turin tir chuak ta a kholaya sipai ten duty ma hian sipai ho tu te chon mi pui te chu boina ti top turin an nge na tuna hian kan boina chan ber chingfel turin mi poimo ten man la meka heti la hian boina lo siam thar le a dor la in rokte he boina chon lama mi mal thil lo ti chia emo lo la ruwe mo te chuna taka hreman ni ang Nepali army te chon nun phung pa ngai om theina nan mo phurnan hlen chuak don ani ti in thu chu an siam ani Nepal rama hian President Paudel kai hroina hnuaya Nepal army ten thunei na lek ko in dan le thupe kan keng ko meka engtin ngen kal zelang ti hi zo na lian berani lo theilova tuna hian Nepali thalai te chu social media messaging platform Discord an ram kal zel dan tur chungchang soi hoin anin ron khom meka hein ron khom na hian thalai sangthum zani chuang an tel an ti thalai te hian diman mu mal po an la nei chi lova tuna soilan sarjing a chon sarkar lai chu thia veka tharuk chunga sarkar thar din te ani lo point Prime Minister thar thlan top ni se chu chon minister tu ruat mai se ti te Prime Minister Trump khat kum nga chu kumlia ti tlemin Trump ni emo Trump thume mo bak Prime Minister posi chel zui theilo ni se ti te nia engma soi chian ala ni ro thung tuna hian kum som thum pangami Kathmandu khopui mayor nilai Balendra sa rapar ni thin mayor ni ta chu thalai te jinga an ram kai hroi tu tura soirik lansar berani a sa hi kum sang ni som ni pani khan kum som thum pani mi chau ni in Kathmandu mayor atan thlantlin ani a independent candidate ni chungin mayor atana thlantlin ani a thalai ten an du hle ti alang heti la hian thalai then khat chuan kum sang ni paruka pai thak to lalchung ko chu an ramaro rel le turin an du thu an soya chuti lai chuan tuna boina choka mei jang hlap tu thalai rol te chuan lalro rel na hnuaya oman soiri lo an ti thung engpo ni se ni min lam kha chuan Nepal boina hi re tan to a soitawngin thalai te chu kholaya pungkhom le ma se mai tuamin kutkor munphia le bolho runa tur ipte nen boina choka wanga hnom nok te chu an phiat fai ta thungani Nepal sarkarin mana phal le tak social media platform mangin thalai te chu ani naw khoma sipai ten pun khom le boina siaman phal lo thuan pon hnuwa kholaya chok khomin bolho then nan thokani
heti lai hian boina chin fel thuai ni theina bangta Prime Minister KP Sharma Oli chu khoi ange omhriat ani ri lo soitongin Nepal ram ro rel na hi angtin nge kal zelang tuin nge ro re lang ti chu boina ni meka nimin tlai khan thalai te jinga Prime Minister lailok tu ruat chungchanga in hnial na sa taka thleng ni in an soya Nepal Chief Justice Louis Susila Karki du tu nom lain Kathmandu Mayor Balensa du tu anom boka anni pahnia hian tu zau nge Prime Minister lailok ni ang ti an la rel fel hlei theilowa thalai por hruai tu te hian hemi chungchanga hian Nepal Chief of Army Staff Ashok Sikdel hawin in biaknan neya thalai tamwak lawin daran ko pui Mayor Harka Sampang chu Prime Minister lailok atan an du'a TV journalist Louis Rashtriya Swantantra Party din tu Rabi Lami Chane po soilan ania thalai hruai tu te hian hun engemaw chen an soi ho nuwa Chief Justice Louis Susila Karki chu Prime Minister lailok turin an du rual taber ni in Nepali media te chuan an soyani Karki hi Prime Minister bangta KP Sharma Oli lo soi sel pho to tu Oli sarkar thutluk na ko thu nei na manga voi tam tak lo dang to tu ania anram siam than na kong malak zel dan tur soi ho hian voina Nepal sipai ho tu Ashok Sikdel le Gen Z hruai tu tenin pedon anti nimin khan Nepal ram boina chuan nol puina re ta ti theini a chuti lai chuan hmun then khata boina la chhuak thowa Dading District Jail a tang tlan chu tumanu mawangin silai me puania putar kum somsari chuang to pakhat ka hlumania mi panhin hliam na tak an tur bok Tribhuvan International Airport chu nimin tlai lam dar thum le chan ve khan dan pa nga in honani le to a Air India point Nepal rama hian an thlona service le to don ti an puang hal bokani Nepal boina wanga thija thini jan thleng khan som thu man tling to ni in puana nia hliam tur sang chuang an ma wang le hliam na tak tak an tama wangin mithija thi lapun bel zel turarin ani Nepal rama boina re chawa chuti lai chon nimin khan France rama chon boina thara lo chuak ve mek thunga France rama politics chi ri mek in a hrin chu boina hi engkim dan cha vek tuma malak na block everything movement ti in an soya nimin khan lungoi local khom te chu police te nen anin nora France ram hun rang rang a kong puite dan cha ni in kang mei te chuakin police te chon mi zan hi ai taman man ani social media lama Paris Nantes Rins le French ram ko pui rang rang a boina thalak le video te hmu theina oma police ten dai dan nan siam hal lai te bolho bom hal te police ten mi pui no dar nana tear gas an manglai te chu social media adar choi choi ani country tangin thotan ni khan France ram Prime Minister Francois Bayrou chu payania tholeni khan President Emmanuel Macron chon atana rin om Defense Minister Nilai Sebastian Lecornu chu Prime Minister Tharatana rota France ramin kumni potling lo chunga Prime Minister pangan nei na nia President Macron malak na hidu lo tu an tam hle ani block everything movement hi social media tanga bultan ni in engtin nge kal zelang ti soya harsa a social media lama then khachuan tharum tel lawalung oilo nalan tir tumna angan soilain then khachuan na zo ka malaka kongpui dan cha France ramaram dang company te boycott turam malak te an soi boka kung sang ni som parial le som pako inkara yellow vest protest a po khan atira boina te naw tak kha boina lian lutuka chuaka tuntruma hian sarkar in boina me mi tumin sipai le police te tir chok ngal chungin Paris khopuya chon boina chok hi lian man hle a Nantes khopuya chon highway dan chania kongpuya motor ke le bolhlo bom te halania police ten tear gas mangin an not dar hiala Montpellier a chon lir theitlan kolna tura siama mi puite chon barricade da in kongpuyan danga police ten en anin nor chiama Bordeaux le Toulouse a rel tlan ti boyania kang me chok bok Rins khopuya chon bus halania he hian power line ati chiata wangin rel tlan turing mozata tlan theilo pha Paris le muning mozata rel le thlona service chu chol thak lo ma se rom hansa angin an tlan theilowa nunpunga khailak na sa hle tuntum boina hi President Macron and Prime Minister Tharatana Lecornu ruata wanga lung oilo na angin langma se ani na taka chon mi puite hian an ram sumba pung zel ti niam konga sarkar malang na andu khoplo wanga ni zoka Prime Minister bangta Bayrou an euro tluk le ding on somli pathung zet an bat mek ti niam tuma malak na mi puinol puite che pek tur ti punani ilaya corporation che ti punani velo chu mi puiten thin rim meka na thok tu por sang sang an lung oilo meka tuna hian zirlai polte
trade union le social activist te chu an tang khom meka boina lian jok chuak mai thei din hmuna France ram hi ading meka ni Israel in Qatar khopui Doha bom chung changa nimin khan Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani chuan Israel changle turin diknan nei ti asoya nimin khan reporter te ma Prime Minister Al Thani hian hetianga in beina athak tak chanle thi kan dikna chanwo ani hun poimo taka kan ding meka hetiang nun rona thil hi tangruala kan chanle tangai ni ati Israel Defense Minister Israel Katz chuan nimin khan exa post siamin Israel mel ma te chu khovel khoi hmuna man him lo ti sain October ni sari tual thana in nam hnoi te chu thiam lo chanti ran ni a Israel laka firfia ka che te chu na taka zui zelan ni ang ati thung Israel in Hamas sautu senior te kan beitia Doha khopuyan bom hi khovel ram sang sang in an dem hle a US President Donald Trump point Israel in Doha khopui boman tum thu hian hril lok lo ni na soya thilom dan hi kalom zong ani lo mission te chu vek kan dua ma se voina thil thleng chung changa hi chon kalom lo khop mai ti in thole ni kha na soya ni kha heti la hian UN Israel palai doni danon chuan United States du dan lirin ma kan la bik lo kan thok khowa nasa takin min supporta kan lom tak zet ma se achang chon keima ni thuin ro kan rela ma kan lak nuwa US kan hril chau fo ani Qatar kan beilawa Hamas te kan zui ani Qatar le Arab ram te kan holowa firfiak pol kan bei mek thungani ati Israel in Doha khopuyan beina hian Hamas pol te chuan an hroi tu senior te chuan him ti an soya mi paruk thijinga Qatar chuan an sipai pakhata tel ti an soi thung thotan nia Jerusalem in kana mi paruk thina chu Hamas ten an ti ani thu an soya wanga phubalak nan Doha khopuya Hamas hroi tu te omna mun hi beitan ni thu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a soi nimin khan Israel sipai te chuan Yemen ram khopui sana le Al Jof te chu thona mangin an bei chun zom le ngala Yemen ram Ministry of Health chuan mi za som pariatin hliaman tuar ni nan puang sana khopui Al Tahrir venga civil mi te chenna bomani thule sana khopui chim lam dam do in po bomani thu an soya Al Jof a hian sarkar compound an bom ni in puan ani boka heti lion Houthi sipai thu pong tu Yahya Sari chuan Israel thona te hi surface to air missile mangin an lo beile ta Israel thona then khachu bom thlak lawin an thlok kir le ni in na puanga kan missile ten mel ma thona te lo beile tin poi khoi lawin engemaw zat an hnot kir theiani pathian hnen a lom thuam ro se ati Israel sipai ti chuan sana le Al Jofa Houthi firfiak ten bei thu hi an puanga Houthi sipai te kem te Houthi sipai te thu pon chona mun len tuial theida na mun ten bitum ni in an soya Prime Minister Netanyahu point Houthi ten Ramon Airport an beina chanle na ni thu asoya min beitu apiang kan changle dona tu te po ni se kan zui zelang ati bazari lo thira wangin kan lo me